सोनिगले सार्वजनिक चबिथामा फोहोर नवाको अव्यवस्थित जुया चंगु चबिया किपा छिगु दिमागे होइ थुगु कठया चबी अझ न यक्कु मधुसा अझ दुगु चबी मधुगु बराबर खनेदु तर ए महानगरपालिका 15 ओरा दुगु स्वयंवी चंगु सार्वजनिक चबी थासा विश्वया नमुना चबी मध्ये छगु लाटता लागुदु थुगु चबी तस्क व्यवस्थित महिला अपाङ्ग विषय वातावरण मैत्री कथ डेका तगुदु थनया व्यवस्थापन व सरसफाइया तस्वया नेदरल्यान्डसे गोसा गोगु सरफाटी सैनिटेशन च्यालेन्जे हलि न्याङ्कया चेगु सरसफाइ चबी मध्ये थुगु एरोसन चबी उत्कृष्ट न्यागुली ल्याट ता लागुदु चबी देखेको नीति ए महानगरपालिका 15 ओरा जग्गा उपलब्ध याकुगु खसा अथे छु आर्थिक ग्वाली न यागु ख थुकी प्राविधिक ग्वाली लिसे व्यवस्थापन एरसन सस्टेनेबल सैनिटेशन नेपाल संस्था यागु ख छतजागु भवने निर्माण जुगु थुगु चबी पूर्वाधार व्यवस्थापन व वातावरण मैत्रियाना मुख्य सुंगु पक्ष ध्यान बियागु थका व्यवस्थापन पक्ष थागुदु विशेष यहाँ झिसो चाहिँ ठो शौचालयले स्वतः चिज छौ चाहिँ ठुयो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजाइन मखला ठो शौचालय डिजाइन गरेको छिन थनु सैदीले चाहिँ डक्ले नाप्लकै महिला त्यही लागि चाहिँ झिसो कम्पार्टमेन्ट डेभलप यान वन चाहिँ झिसो चाहिँ महिलाको लागि सुरक्षित जुइमा इमी प्राइभेसी मेन्टेन जुइमा वो लाइट व्यवस्था अलि भेन्टिलेसन व्यवस्था कठ अलि अनुडुनी चाहिँ सैदीले चाहिँ आज महिनावारी व्यवस्थापन लागि सेनिटरी प्याड भयो सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन या चाहिँ मेसिन जुल अयो चिज नाप्ना पाउँछ सुगारा छ वो गु प्यान युरिनल निसिकया हिटी लासिल त हिटी साबुन डको अटोमेटेड यानौट वो कारण छालेर गाडाहरूले ठन जेपी गु सञ्चालक त दु विशेष याना चाहिँ महिला सञ्चालक त गु दु वेकअप इन्टरनल चाहिँ छौ सुगारा छ छौ ज्या लजगायो हिसाबमा चाहिँ छुआ छ इमसँग चाहिँ कर्पिसँग खिचो गु फोर्या आउट उयो चाहिँ लाटन ठीमा हामीले लाटन ठी मालेमा मखला वो चाहिँ अटोमेटेड हिसाबमा चाहिँ जिमसँग चाहिँ वयानो डोगा छ अलि इम्यु चाहिँ गु लजगायो चाहिँ छुगा छ छौ अवसर मलाई छौ डिग्निफाइड जब ढगा है डिग्निफाइड प्रोफेसन ढगा है हामीले ठोन छौ सेवामूलक ज्याख ठोन चाहिँ छौ छुगा छ पेसा ख र हिसाबमा चाहिँ झिसँग चाहिँ वो स्थापित दिएर चाहिँ चारा छ वेकअप इन युनिफर्म व्यवस्था पारिश्रमिक व्यवस्था अलेवया चाहिँ छुगा छ छौ शिफ्ट वाइज वेकअपसँग चाहिँ ड्युटी है हामीले अपयाना चाहिँ सार्वजनिक चबी चाहिँ जेपी छुगा छ सुठाउने चाहिँ भन्टको जाए तर वेकअप इन चाहिँ छौ रोजीरोटी चाहिँ अन चाहिँ आय आर्जन जुइ मको हामीले उइटन झिसँग चाहिँ व्यवस्थापन या तेस्रो पछि रह्यो चाहिँ छेउ चाहिँ वातावरणीय शौचालय मुख्य चुनौती रह्यो ल व्यवस्थापन ल मरे साथी दुर्गन्धित जुयो सुचुकुचु जुइ मको एजो ज्या चाहिँ ठो टोयलेट यो केन्द्र बिन्दु चाहिँ छ महिला हो ल वुमेन एन्ड वाटर ढगा झिसँग चाहिँ उइट चाहिँ फोकस याना झिसँग डिजाइन यानहरू ए महानगरपालिका छुदन महानगर दुने सार्वजनिक चबिया व्यवस्थापन सुधार व थुकिया अवस्था बारे कार्यदल तयार यागु ख उगु कार्यदल या दुजा मध्ये 15 ओदया अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोल दुजा ज्यादी वेकल उगु कार्यदलले थपिन्सा यानागु अध्ययन अनुगमन व तयार यानागु प्रतिवेदन कथ वाचाका थुगु चपी देकेगु पाखे ज्यान हाकागु थया दिल जीपी 74 साले निर्वाचन जुया वनढुङ्गा छौ चाहिँ महानगर दुने टॉयलेट सार्वजनिक शौचालय अवस्था गयो डु अले उइट गेना सुधारियामा अले आवश्यकता नो गुलिडु त्यो चाहिँ छौ कार्यदल कार्यपालिका बैठक छौ कार्यदल गठन याना ओ कार्यदल चाहिँ 2-3 महिना जिप्स अध्ययन याना तत्कालै गनगन टॉयलेट आवश्यकता दु गनगन सुधारेमा उही अवस्था घेचौँ धेया चाहिँ जिमसँग चाहिँ दगवन अध्ययन याना रिपोर्ट कया अनुगमन याना या ढुङ्गा चाहिँ छोरासा झिसँग चाहिँ फोकस गर्न याना राबे पर्यटन क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र जुन अति आवश्यक जुठा चाहिँ झिसँग चाहिँ सार्वजनिक शौचालय देखिमा झिसँग आ चाहिँ जुयाचौँ टॉयलेट सुधारेर पकायामा नो कठन चाहिँ स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय झिसँग विदेश देश विदेश न योगै चाल यो ख अन्य छु प्रविधि चाहिँ ठन चाहिँ हेमा धेया चाहिँ हिन्दू यो चाहिँ गीता मन्दिर स्थल अहिले चाहिँ झिउ बौद्धै चाहिँ स्वयम्भूमा चाहिँ त्यो चाहिँ ठन चाहिँ ठो पोइन्ट उनी ठोठा जुली ठन चाहिँ झिसा डेकमा धेया छलफल याना चाहिँ छौ निचोड चाहिँ
जिम्सा पिकाना अलि ठोट डेका बे न चाहिँ छुरा छ कोभिड चाहिँ समस्या होइचौँ कोभिड पोजिटिभ समस्या होइचौँ झोली कमसे कम छुना टच दुई मजीको चाहिँ झिसा चाहिँ छौ डिजाइन चाहिँ वेकअप या सल्लाहना डिजाइन छौ तयारीना डिजाइन तयारिया ढुङ्का चाहिँ ठोन सार ढेक्यु ढ्या चाहिँ जग्गै लागि पुरातत्व नापो चाहिँ समन्वय या जियाना अहिले चाहिँ थो चाहिँ एरसान धाउ छौ वेकअप संस्था चाहिँ वेकन फन्डिङ झोल अहिले महानगर यु न छुछु वडा कार्यालय न छुछु ठन चाहिँ झिस लगानी अनाउडो वही रुपे चाहिँ आठो चाहिँ टोयलेट चाहिँ निर्माण जो झोल थुथा थुगु चबी मिसाते त मजिगु इले मागु स्यानिटरी प्याट्या उपलब्ध याकेगु लिसे प्रयोग यागु प्याट्या व्यवस्थापन तक या जुगु व कोरोना या कहर या त विचार याना थनया आपाठे भौतिक पूर्वाधार त स्वचालित ढंग सञ्चालन यागु कथ डिजाइन याना तगुदु अहिले चाहिँ ज्यागा ठो चाहिँ फोल्डिङ वाला न छ थामल लासा अथि अझ थनया प्राविधिक पक्ष गुकथा सञ्चालन जुया चंगु थैगु बारे चबिया प्राविधिक नरेन्द्र मान डंगोल जानकारी बियादिल टोयलेट मेन माउरिए ल ख ललाई चाहिँ गेना किफायत जी का सस्टेन जी का आत्मनिर्भर जी का गेना या फेरिया दको चाहिँ ठुकी चाहिँ जी डिजाइन नोडु उकिलाई चाहिँ ठुकी टोयलेट हिटियु केयु ल जरान्जु मरु थन छाछा पाइबे मरु जुल एजिया थन जरान्जु मरु ठुकियो लय स्रोत हुए आकाशे पानी अथवा वाटी ल चाहिँ सङ्कलन याना चलाइदियो 18 थन डिजाइन नोडु अले फोर ल न न्यू किसिम थन अठियान त्यो डिभाइड नोडु ब्ल्याक वाटर व ग्रे वाटर दिया ब्ल्याक वाटर दियो चाहिँ आची व पिसाब वइपट्टि ल चाहिँ बायोग्यास डाइस्टरे टयोडु उकि याना चाहिँ ग्यास प्यावे हंगा चाहिँ वो ग्यास चाहिँ फुटली छौ अन दुने किचेने फुटुन चाहिँ चिया डाक्यु ज्याइ वे चिया चाहिँ थन कस्टमर टेट ग्राहक टेट चाहिँ मिया उकि बाखेन आम्दानी जिया टोयलेट सस्टेन जी सस्टेन या चाहिँ अथि सहयोग जी जिमी विचार चाहिने दको न थयो या टोयलेट दुस बाला का छा हाले फर जी मको मखला रोग वइ मको थंकने थयो कुबेते त्यामे काक मको कोरोना त्यामे उस उके लिके लाके चाहिने दक्को बना त जस्तै काठमाडौँ जिमा बाहिर जिमा थयो या टोयलेट देखोस बाला का रोग फैले जी सम्भावना कमे जी का जिस थोचा चाहिने 15 रुपैयाँ का को महला टोयलेट बो बार पे अले च्या फ्री बिउ यन्दै गुली 15 रुपैयाँ पिसाबीले 15 पिसाबी आसा दिसै आसा 15 रुपैयाँ रेटे का थन र थन बावला पिसाबिया दिसया च्या चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी च्या चाहिने अपोथेनल बाला त या म पिजा छमनिमला बुझे मजु पिन वइ वो बि तकै जिमता थन चबी प्रयोग या ढुङ्गा प्याहा वैगु फोहर लय त बायोग्यासे हिका चबी लिक्क चाका टगु चमेना गृहले फुटली मि चाका टगुदु चबिया व्यवस्थापन व सरसफाई खना चबिया प्रयोगकर्ता न ले तागु हे खनेदु नयाँ सिस्टम हो विदेशी सिस्टम हैन साबुन लगाउने धाराहरू आफैले छुनु पर्दैन त्यसो खुसी लाग्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ यहाँ सफा सुग्घर यस अन्तभन्दा चाहिँ यहाँ एकदम व्यवस्थित भएको राजनीतिक इच्छा शक्ति व दृढ संकल्प दुसा थजागु चपी निर्माण यागु छु तढंगु खम्मखुगु थासे नेपाल सार्वजनिक चबी ठेकेदारी प्रथा न्याना चंगुली थुकी सुधार मजुगु व्यवस्थापन पक्ष या दाबिदु गुलिनो सार्वजनिक चबी त सञ्चालन वइ चौडु वो चाहिँ छुगारा छ स्थानीय निकाय पिसौँ चाहिँ छुगारा छ ठेक्का चाहिँ सञ्चालन याउ याना चौडु होला आ वो ठेक्का बिसाट कि चाहिँ छुगारा छ छिउ चाहिँ छुगारा छ वो गु ठेक्का काइपि सञ्चालक त ख वेक पिसौँ चाहिँ गु राजस्व नगरपालिका महानगरपालिका बुझाएमा वो राजस्व चाहिँ छुगारा छ वेक पिसौँ कमाएमा अवस्था जु कारण शौचालय ध्यान कम गरि चाहिँ टिङ्ले वरिपरि पेङ्गु न्याउ शौचालयहरू अन झिसो अध्ययन यानाले चाहिँ सुखनाले लगाएर हामीले वार्षिक वेक पिसौँ 1 करोड चाहिँ राजस्व प्लचौँडो ठेका प्रणाली अन्तर्गत हामीले दक्ष प्रमुख त्यो सार्वजनिक चबी व्यवस्थित मजु कारण चाहिँ छुगारा छ ठो बहालमुखी चाहिँ ठेका प्रणाली ख अहिले दोस्रो भयो चाहिँ छुगारा छ सार्वजनिक चबी चाहिँ गयो रेग्युले
अहिले नाप्नाप चाहिँ छुगाएर चाहिँ उस सञ्चालन गेना आयो मलाई उही व्यवस्थापन घुक्टाउँ जुई रह्यो कार्यविधि मरो नियावली मरो गतिके चाहिँ गुण शौचालय चाहिँ छुगाएर छ दुर्गन्धित जुल सरसफाई मगाट मखला अन चाहिँ कागु शुल्क ख उके अनियमितता जुल लगाएर सुना वेट चाहिँ छुगाएर छ कानुनी रूपमा कारबाही आयोले वो गनाए चाहिँ अयो कानुनी चाहिँ छुगाएर छ संरचना त मरो ढाबले चाहिँ यो थे लाला थे सञ्चालन ज्याचौँ अहिले ठुलो डिजाइन न चाहिँ छुगाएर छ थथ किसिमको चाहिँ ज्याचौँ अवस्था कारण यहाँ चाहिँ प्रयोग मैत्रीमहरू गठित थुथा ए महानगरपालिका दुने खुइगु सार्वजनिक चबी सञ्चालन दु महानगरपालिका डेकुगु कार्यदल कथ तत्काल निसा व चेपिङ्गु सार्वजनिक चबी देके मागु जुसान आटक कार्यान्वयन थास मवानी तर आ महानगरपालिका वडापतिक निगु सार्वजनिक चबी देके मागु नीति हे पास यागु व महानगरपालिका स्वयं देका तगु थे जागु मोडेले मेमेथाना चबी देका चंगुदु